Hello po kuya, nakikinig na naman po ako. Siyempre, pabati ako si Dali po to. Thank you. Ay, Jenny, ang tinga ko nga eh. Ni Dali, Avon. DJ Avon, DJ Yeah. Apaiti Valley Found. Thank you very much, Ading. Kat next Ana, time. nabiro ka man. Wana, biro ka kon. Para kini Ading, Ana, kanta namin. agur ka. Para kini man ang Gloria, bueno, ni Reyna Nov sa Iti Bermuda. Thank you very much, Batmanang, for sponsoring iti ang ko pala balbalikasan. Basta thank you very much for having you around iti FTD. Ngaro dahil iti sunatang ipaami kada kayo. Nagngatong samad. Kasladyak maklo panakabukaw ko takay sunang ayat ko Jakman ninanama ama sulisok ka bayat ka awan ko arukop man kaya kay taraken mo karawaken puso di mo pinanunod to'y sakripisyo rigat ko kento No pakaraksakan ti panagsagabak awan mabaling ko No namnamaem madinakun kasapulan siya kung ta'y lipatan Nunaragsak ka di tasidong na palubusan ka rin Nginudong dito aldaw nga agpabang ka pamakawan ko dyak may pananala Laglagi tem on tinagkurangak ken nagpasulang Tatuy ayat nga imparignak keto ano marta Ngintiin supat mo tasaan ken lindus usok ti sinugata apkes ken panaas tinaglinang ken kaaman ang alingang Narukop man gaya day taraken mo kararawaken puso Di mo pinanuno to'y sakripisyo rigat ko kento No pakaraksakan ti panagsagabak awan mabaling ko No namnamaem adirakun kasapulan siya kung ta'y lipatan Isangit mo landas. Laglagi pem awan tinagkurangak ken nagpasulang Tatuy ayat nga imparignak ketawan umarta Ngimtiin subat mo dasaan ken lindus usok ti sinugata apkes ken panaas tinaglinakam ken kaaman ang alilang apkes ken panaas tinaglinakam ken kaaman ang alilang
alis na kitang balong. Ipagamlaang sa nasapapay. At tapay panawang ko nga mangitaray kang ka sa Jay Mental Hospital. Porque siyempre na-carried away lang mat adi kanta. Apo nila ka naman ti English. Siyempre. Carried away. Agpas-basa alamat ati dictionary no siyang paminsya. Kunana ni manang Darlene ni hyper takano and kaya nakanumot tigas jaya. Kano dagtaray-taray ta dito. Ayan, request ko man manong tay sirok ti Pandiling. Thank you very much kunana bat ni ading Rebelina de la Cruz and para kanu kadagiti batch 1986 ti Lasal de Framon ag reunion datata ng aldaw ragrag saklaang one mading agbartek kunana ni ading amuklata nagbabarte posible nagbabarte tatata. Kablaawak man manong ti kagawad Lilibeth Guillermo kan kagawad Romeo kabatch ko isuda manong iti high school kadagiti amin nga batch 87 iti Pangal Sur High School magparamdam naman kayo kunana public service ato yan manong pasensya kayon kunana madi kami agliway nga dumugag iti programa yung manong. Thank you very much. Advance happy birthday po kinilakay ko nga Alex kan kastama at kinikatuga nga kini Mrs. Marciana de la Cruz kunana ni adi nga Robelina. Okay, amuklatan nga dinumingo ading kuta dinumingo mga basa kiti messages yo kat pagis-istorya kami pa kinilakay mo. Ayan. Kat ading Babylin says thank you very much ko na. Okay lang ading Babylin kat dumugagkalata kanya mi every Sunday. Ayan kat mga lugoy ka pa iti sa bali pa nga dumugag ko. Okay, may sapay nagapukini ading Merla iti Saudi Arabia kunana. Nais ko pong batiin si Nani Elvina Takanay from Florida. Thank you po. Thank you po kuya kunana ni ading Merla. O sige mo tagbasa balong. Nambanggal daw yung karuba, kablaok man dagay manariman nga glablaba dita balwarte purok 7. Nang ro nagkinilove ko nga ni Sabes. Ikumablaon ni Mario karuba request nakman jay kano sabon para kini makmak pilay. Na jay sabon nga ta. Ade. Nga kwa. Kasta deta nga sabon iti nagalis kung kuna. Naimbag. Siya mamay lang. Sige. Naimbanggal daw yung manong June Ken JM. Ay kablawan man to'y girlfriend ko nga ni Princess Pascual. Nga kalkalpas na nga nangan. Pa-request jay kawitan manong June. It's me Romeo Kibuyen. Okay. O si Kamat. Okay, naimbanggal daw yung kung nanatoy ni ading Sonia Casillo iti Italy. Amo mo siya kung pang international tips basaeg. Kita may international dahil. O sige raw. Nakaturog ngam oray no kasta humabulak pay. Pa-request ko man tay hero manong para kadagiti amin nga FDD stakeholders karubas ken tinaanos nga nagdonar iti ipan nakalpas di sa gubanit ni Balong Christian. Greetings from Sonia of Bologna, Italy. God bless to all ko na. Hi manong naimbag nga malamyo dita. Manong kablawak man ti pamilyak Artates family. Kenda kita kasinsin ko dita. Kasinsin ko, Dato family, it's me, Artates ng Patol, Manong Ajeman Sirok, keep handling. Nagadog, request ito Sirok, keep handling. Kung garaw, ipadlaw dan sa launay. Okay, kadagiti apo kami nga mabasbasa nga messages kasi talaga nga apo nga nakatado ang ipagpaspasensyahan nyo. Keep on sending and dagiti no kayo mo itit yo kanyami personally tapno sigurado nga mabasa mi dagiti nga messages yo. Itit naman dati Sirok ti Pandiling as requested. Para Partaka, magbasak pa yung isa? Sige, go ahead. Naimbanggal daw yung manong, grit da kami man nga dito'y pispan. Ay, made. Grit da kami man nga dito'y pisan kabakan. Kung naman, Pisa. Kay Ilocan 1 dito'y Mindanao. Ni. Patayon sa una data. Nagitiris Pisho family. Mamang idang kanti amin nga karuba mi agyaman akmanong Sergio Evangelista daytoy. Kuno naman. Talaga nga nationwide iti adda kami manan. Ulit man di lugar da. Grita kami man nga ditoy Pisan Kabakan. Kay Ilocan 1 ditoy Mindanao. Kuno naman. Talaga mo taya nagmaya man. Okay, thank you very much. Baka jintik ka abusayapan mo dayta. Nga abusayap. Dayta manan. Di kag balbalik kasi kasta. Ana, mga nuumuli na dito. Oy, dati ka tumukot dito ni. To kayo John. Ginit ko bante, Salvatore striker na puro babae. Babaero ko na. Puro babaero. John Santos, apo daytoy.
Rukis ko, tay babae raw. Kuna na ba? Ayos lang balong, basta awan ti aglalaki kanya yo. Diba? Okay, at amo ditoy. Kuna na ni, Kabsat June and Balong, kablo awak man dagiti taga Back Northwest and Back Northeast nga dumdum nga giti programa yo, kanda kita taga San Antonio, Kawayan, Isabela. Paki-play di gintong araw kuna na. Anya ta? Greetings coming from Ading Cathy Salvador of Hawaii. Aloha, kuna na. Gintong araw panta mga pyesa din. Agor ka, ganda malip-lipatam. Bayaan mo kayang masayang. Kablaw mo di San Sebastian. AJ San Sebastian na pong kadumdum nga kita nga kanito ni tatay ko Felix Avalos Seriales kundi ading ko Annabel Velarde Seriales. Good afternoon kanyayo. Kita mo Ranyag, Trabahal family. Sana kung unaan the final pause. Sige ka raw. Dagiti kakaanak kag dita San Sebastian ni Baby Kininik. Ayan. Ni Baby Kininik at talagamot nga mamatiak nga hanga si Kati nag-text. Tano si Kati nag-text, number mo kuma. Tinosar mo balong. Put-puto data. Ugon. Mintis! Dagita abang mintis. Wan, mamate ko ni dita. Ay, dungdungag na nga tadi ko Esperanza Ace. Isungarod ni kinablawan ni Kabsat Cathy. Baknor ko ay nana day dyan. At api ka cellphone na ka, nagsao ka mo ng aminon. Ara, sige mang gana. Kanta kita taga Esperanza East. Sige, tuloy. Tiraw. Kita kakabsat, kita kakasinsi. Actually, aman, kay hiso nga. Kablaw mo ta. Kablawa mo. Sige man, anyang nga tinaga na. Dijay kasinsin ni man ang Darlene ti dyan. Ni Manong Junior. Junior lang ti amom. At yung first name na nga tunay. Panunot. Kaslada panuno na awan. Kini Manong Junior, Balbin ba? Balbin, amin nga Balbin clan dita Esperanza East. Kasama dagiti taga adita Bagnos. Ayan, dagiti kakabsat kang kakabagyan ni Manang Nenen. Apo, pagyamanan mi. Iti panagdingding iti programa mi tatanga oras kat nandali man malpasan. Di ba sa oras kita man lang pagpaggaakta lang. Malpasan. Sige. Naimbaga mo alam nyo, mga kuya, i-greet nyo man nila kay ko nga napan nagubra. Salamat mga kuya, pakitukar nyo man ajay agsipot-sipot ka. It's me, Sheila May Villegas. Iti Rizal, Santiago City. Okay, ading, iti may balakad ko kang kaading May Villegas ka ididikar mo no si didingag kumamat imbagang pengapin man o sa mo didikaran manggagar na nga raw. Diba? Okay. Dagitingar nag-request iti sirok ti Pandiling. Ipay may apo dahi tinga sunata para kada kayo. Para kanino? Siyempre. Mungay. Korka. Ana. Agin inuray tawa mo ti may kumanta. Patay ka pa ya. Ulit. Nagtarakit hugis mo, nagtaer ti tatter mo, nagtakel tamasels mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng, dahit halangam, patitirong apandakalisyan. No nagnakan ti kaaduan, kalyawen datapus turan. Aduan, ababai, arapa abdakat rabii. Day tamat, cho abagim, kaay ayuda apirmi. Ngaman yan, akitut ni, tilaing mo anang pili. Sinarak mo, tay babai, anang pirdit kinalalaki. Sirok ti Pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay di upin. Agplansya ken agsagat, agpisuken agdengdeng. Daytap naganap mo, iti ka pipiling. Adong kanot pinaspasangit mo, inararem sang pinanawan. At dapay ti
nagsamal na mati nga ikalaysa. Arik na pa'y kat nadalisan, inalampay anina. Anya tata, tirupang nakasarak sunat na bakna. Siro ti pandiling, kinalalakim nakadulin. Aglabakin agkupin, agaw awir kapay di upin. Agplancha ken agsagat, agpisuken agtengteng. Kaitar na ganap mo, iti ka pipili. Nagmayat abuya enta bagim pa'y tiyak palengken. Agugas tinanganan ken agsibuk ti mas masetas. At damit ay makibarbartek kangem ken lahat nga agtaray ka. At daytan itudo tasalapay kumabasada. Siruk ti pandiling, kinalalaking nakadulin. Aglabakin agkutin, agaw awir kapay di upin. Agplancha ken agsagat, agpisok ken agtengteng. Daytat na ganap mo, iti ka pipilin. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakadulin. Aglabaken agkupin, agaw awir kapay di upin. Aglancha ken agsagat, agpisok ken agtengteng. Daytat na ganap mo, iti ka pipilin. Daytat na ganap mo, iti ka pipilin. Daytan naganap mo, Ang dami may isa ka. iti ka pipili. Okay. Ayan, kahit kumamot apong kablaawan ni Bosco, ijay local government unit of Ramon Isabela, kat kuna nakablaawan nagtumamot iti kastoy nga oras, ay di tanda ni agalas 2, kuna na kanya. So nga, good afternoon tengka, may Ninang Nenen Fernandez, Antonina Fernandez, iti MPDC office, iti Municipal Planning and Development Coordinator, iti LGU Ramon Isabela. Thank you very much. Right. Ken kasabot ken Ninang Avel, ken Ninong Gilbert nga dumdungag kita please Ramon Isabela, iti office mates ko, ni April, ni Caroli, ken ni Jelly. Ayan, good afternoon kada kayo. Kan sino pa yan? Baka ni Lipatak. Awambay. Ay, dagiti Barbaro Aserdak, ni Jenilyn Pagaduan nga makapa-stress ka no, kung na ni adi nga istro. Apaya. Stress reliever na ka daw. Why? Wala na. No, that dumada dya, kakaduan ka, mas adado ka nung iso ti makapa-stress. Ay, apay nga. Kadi ka mo, mga mais 4, Kaya- is 5, Agur stress ka na. Kaya nakaroon ni Boss Mau, Te. busis ko ka, kaslalaka. Ay, isong ala kay boses mo. Ayan. Once again, kada kita taga-Burgos, Ramon Isabela, good afternoon. Good PM kuya, ipatugtog yung manjay, amom laingan no, na pagbigyan ti babae di Rabi. Salam from Lacson, dito sa Sagada Mountain Province. Kan-kanayan mga subsubaybayan dito programa yung gamit iti cellphone with speaker. So, nga nga nakapig-pig sa- sa... Okay, thank you very much kada kayo nga dito mountain. Adayo dito nga lugar. Wow, Talaga, dito na eh. Mountain Province kung na talaga nga probinsya. Manong imbag nga malam kan kablaaman dagiti karubak diti Fugo. Kan patokan man manong dito kuma mga penalkang. Nagkabukin naman nun Versosa dito Fugo Jones. Isabela. Nalpas mo tan dito ma'am. Nalpasan. Kuya, great command kaya family Tomas kan family Tumalit. Di naman ba ganun yan nagan na. DJ Kablawak man nagijaya gararamid tilugan iso damakbak Bautista kin Izaldi Sadyarin nang nangro na kinilakay ko nga adik dita programa yo nga ni Mario Sadyarin kin nagijay pay gayam duang anak ko ni Maribet kin Mark G. DJ patugtog yung man gayam ajay madlaw ni babae agyaman nak DJ it's me dito ya.
Best dito ay Baluarte. Talagang bentang-benta mo lang at ang madlaw ni babae Suwan, sa naman balong. At dati greetings si Toy. What? Hi, this is GJ. I am a blind person. I know English and Ilocano. I do not know Tagalog. Okay, you belong here. AS3, 31452, you belong here because we speak English and at the same time agsarsarita kami kin ibipagpag nami iti literatura Ilocano. Ayan, partap no awan lang. Papayain. Ayan, madi nga mo ti silpok nga maragsakan nagta dagayam iti pagayam tayo nga hanga maka Kita ket dumdum nga isu na dito. Wan, iso nga medyo anta unay nga na tingin nga ato ti energy na dapat medyo waglay daw kaplaawak dagiti amin nga agdengdengag ijay nagilian sa life Ikanta man to na Salvador Aguilar family ikaw blaw Amado Andaya ti Sinamar Sur San San Mateo. Mateo. Ayan na peki din nga isip ipiksa tala tayo. Okay, last piece tada ito'y Madlaw ni Babae Apo iti title na ito nga piyesa. This is included in our second album entitled Ada Kami Manan. Kadagajikit na po gumatang. Gumatang kayon at apo ti bumbumbay tatan. Mabalinda nga pahulugan kanya yung 5 pesos kada Miyerkules Apo. Wala Okay. kinagpaiswanan na gamin. Kinagpaiswanan na iti album ni Apo available iti iTunes, available ti Spotify and all leading e-music stores worldwide. Kano kayo mat iti hard copy. Mabalin nyo gumatang. Plaka nga ko na da. Abay, uso pa iti plaka tata. O di CD. CD. Kita Ilocano garaw. Ilocano ti CD mom. Ana. Kada. Kada. Abakada. ABCD English di jay. Apo ya. Di mamumanan. Sa kamano kayang di album ta? Mabalin nga i-broadcast nga ta. 350 pesos na po original Agor ka, from di ba? 400 sa day jay. 400 Dapat. no itulod ta. Maday. 400 di ba made in USA? Awan, mali ka Gurka, made in USA. Ada pasurot na nga snow. Ngam daksang gasat narunaw di snow so nga 350 lang. Nakaita ko may snow na dyan. 350 pesos apo iti may isang CD. Kadagatang yung iti may isang CD apo. Kasla kailang timulong kanyami. Nga mangipagpag na iti literatura, musika, babayan iti Ilocano songs. Kaya po iti taita, aglaylayon apo nga agar-aramid kami. Iti adu pa sonatang maipanggap iti biyag kan ayat. Lukas pangarikan man ta gumatang kayo. Ngamnahan kay gumatang ay lipatan da kami. Drama. Hugot pamor. Hugot pamor. Dati nga rin na po ti sonata para kadagit iya babae. Napagustuhan di rabi kano? Wow. Madlaw mulatan ni babae, madlaw mulatan na pagustuhan idirabi nasaba agriing nakangiit at pampamusic nakaisaganang iti pamigatwaran ay dalimanag madlaw mulatan ni babae madlaw mulatan na pagustuhan idirabi nasaba aglaba nakasalapay ngawan pa'y niinit ubraen na aming siraragsak sa agdaydayan Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin, lalarin, ipit, 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 chiririn, ching, ching, ching. Matlaw ni babae, di na maidulin pa sa bakla, di rabi. madlaw mulatan ni babae madlaw mulatan na pagustuhan idirabi agbalsik pa iti kayo agpastornuang sa agarado uprangin namin siraragsak sa agdaydayan Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin,
pasamak na dirabi. May awag ka. Tira amigo, apo ibal siyo latakadi. Kasanungahan na may owan kitagbasbasa iti messages. Nagadung ka talaga apo ti messages in and out of the country. Talaga nga makaparagsak ba? Dadayan. Yan na. Saan eh? Madlaw mulatan ni babae. Madlaw mulatan unay pamikluda. Idirabi naladaw agriing agpakpakang ken adilipi. Madi nga agsaw aglaladot nga magdaydaya. Lalarin. Madlaw ni babae, di na maidulin pasamak na dirabi. Okay, that's it. As requested, get bumasa tayo man yung messages. Kung ni Aling Rhea the Kanay. Manong pasensya kayon ta oras ti upran nga sakbay manong nga sumina apo kasi tapapanon na ni Ading. Birthday ko ito no Miyerkules. Lablaawan dakman ko. Lablaawan ko na. Kablawan. Lablaawan dakman maawis si amin nga at dabalon na manong seryoso ko na. Baka awan to ti makalagip. Ay, Ading. O sige nga rod. Ading Rhea, advance happy birthday. Iti no Miyerkules. I-replay mo to na ti programan tapno. Dati kin mablaaw ken kano. Kas makalikan man ta. Awan makalagip ken ka. Ayan. Thank you very much for tuning in. Okay. May ayo kano. Dati kabagayam tayo. Diti kabangibang nasyon. Abo, balasyo na ta. Nagragsakta kano nga duwa. Italaan mo, wag sang sangit ta dito unig tipos, ta nagsalimuot. Sakto lang mo. Basta ta kilikili mo. Madi. Nadaanan man rin ta programa yung mga makapaykat problema. Kaya makapalagip tinaglabas. Kablawak man manong tig. Natakalkalpas na nga nag-birthday. Tay mama mi, Dita Villamarso Cordon, Purok 2. Manong inkaman mo't sagutan tay kanta nga tagapulot. Minutok ma'am anak na mahilin. Majilin Barrera. Ti St. James Batal, salamat kuya. Tok ma'am. Nalpasan. Nalpas mo dito man. Okay, this time it's me aputi mauding sonata mi, ag-break kami mo at kumanta ka mo medyo seryoso balong English song before we finally say goodbye to the second set. Second set kita dapat di may sanga set after this. Sige, natin kayo mo kantaan. Kumporyo? At nagre-request ito ni Ading ako. Baka kaya mo. Ana? Agor ka, tabiro ka. Okay, agbasak pa lang. Nagbangal daw yung manong kablawak man amin ngagdengdengag ng rona dito Patol Bayog. Patol Bayog. Ha? Patol Bayog. Ni Bombay, Artates ken Atita. Karoba dita, it's me, Alan ng Rizal. Extending. Ano naman dito? Bagim pa lang. Sir, tapos na request namin mga trikers si Toda. Trikers Ramon Isabela, salamat. Juan, Nalpasan Manong, Tatay Pai, Rogrogi. Ayan, so adito yan apo ti may isang medyo nasakit ti karabukog nga request. A request apo ni ading Vanji. Ayan. Love of a Lifetime by Firehouse, and this one is dedicated to MG kung na dito ay anang nga ti meaning na MG balong pagpanunod ka man ti MG. What? MG kung na MG. Ana sige panunod ka ta di namin pagkaroon ti MG. Kalino ka Manong Guwapo. Manong Griber. Bueno, anang nga ti MG aya. Nagngaton samot ti request na. Kaya nga ito di ibabam. Problema aya tayo ka. Bak dito na iti simintaw. Bumaba ka ta simintaw.
Break Ito not allowed. Kung ano naman ng Marietta dito eh. Advance happy birthday, ating Mark June. Coffee break. Yes, after this piece, nga request ni ating Vanji, we're going to take a break. Medyo awante bosisan. Buong garod. Ayan. Okay, this is it. Love of a lifetime. Hello. I guess the time was right for us to sing. We take our time and live our lives together day by day. You make a wish and send it on a prayer. We know our dreams are all come true of love that we can share. With you I never wonder, will you be there for me? With you I never wonder, you're the right one for me. Tsaka mo tayo ito yung kantam. I finally found the love of a lifetime. A love to last my whole life through. Pangkadaanan ka kami. I finally found the love of a lifetime. Amo ko mo ba, Sid? Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime. Ang ato na ito, agbatay ka gagam. With every kiss, our love is like brand new. And every star up in the sky was made for me and you. Still, we both know that the road is long. We know that we will be together because our love is strong. I finally found the love of a lifetime. A love to last my whole life through. I finally found the love of a lifetime. Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime. Kumatati ka. Hindi nga ato. I finally found the love of a lifetime. A love to last my whole life through. I finally found the love of a lifetime. Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime. May bongay. Finally found the love of a lifetime. I finally found the love of a lifetime. Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime. Okay, that's it. Love of a lifetime by Firehouse. Firehouse. And ito na po, iti mawali ko natin, iti second set, iti adda kami manen FDD dito ang abo 97.7 Sweet Radio with our Santiago program City. adda kami manen. Nagsubli kami, kalapasan iti na dumadong mga pamalagip.